episode 4 GC News. Mema Obibia Akwaba. I had here latest and hot news. Nkwa Eramede Bremo. NT so you subscribe to channel idea. Bomodia say will be subscribe. The other na say will be click the subscribe button. You know. Now our barely a year notification. You know. We understand new video be upload. You know. When the first person once ebe can a year sa video. Afi we are now like a video. Give us a thumbs up now. Afi. Share my offer so now when you be here now who and someone ekoso ewo Ghana memoir afi ye hwe ye someone abeto yepno so yinti ye sansem ya baba to dwa yinti sansem ansa na ye de omampanyi John Dramani Mahama besi akonwa so no woti team bi anase woti bedwakuo bi a ye frɛ mo oral sa oral team yi wo mo dwuma wo mo edie ene se wo mo ehwe se oman yi mu abanya na wonum ewoso ansa na eya ndisi aban ebayi wo mo enhweye enye ketasehye ne proye afi se bia oman no ade bi se bia oman na japade bi no ma fa kwatikwan bi so wo mo afa na wo mo ade akwakọ dane ani no sa team no wo mo dwuma mo bedie no Operation Recover All Loot Team na nipa wono edi sa team yi animu eyamrahye bedwani owo North Town Oremeyaw Anas okujeto ablakwa na wode ato nsentwerefo anim wo se wo ma ye progress chese wo ma ko manim e wo hwehwemu na omo ye no na hwehwemu kakra na omo ye no so mo de beto abonten a ebe Shócking Ganafo wo mo ebege wo mo nwanwa yie wo se ehu na so we kra de enya fe na omo beka wo mo boabo omo ho wo mo wo adansia a emu oden adansia emu oduo adansia e kire se asem a wo mo ekoye emu hwehwemu no da hopefe enie na wo se sesi a idie wo mo de ni nyina akwa ye omampanyi John Dramani Mahama wonu di kan somu wi a afei ena no mo ba be chechire mu di akire Ghana fo nyina we no ne nsentwerefo mo apoye mantem mo ahia ena wo mo eka kire mo se ai ehwehwemu no ma ye no wo mu kuta hard evidence adanse pa na asem no so beba betodwa no ahwe ebe pai ebe ma manfo enwo adwiri wo mu yie ewo nanado danko Akufo Addo ne Dr. Mahamadu Bawumia wo mu aban a wo betena so ene sa fa wo mu afa eye oman no agyapade a eno no o ka ne se ni nyina no won ka ahwe wo nyanwe ho kakra kra emfa nkire ne so wo mu ekire se de wo mu de beba betodwa ne de enhwe yi a ano be de pa na sa oral team yi eye ora meche ora Nathan Kofi Boakye eye COP retired afi ora Martin Pegbu oye lawyer ni ora Raymond Atta ye century a wagidin a oye hwehwemu ena afi ora Daniel Domelevo ono enkane na oye auditor general sampanimfo yi ena wonum ehwe na so Oro okujeto ablakwa chese Operation Recover All Loot no wo mo aye adwuma pa so mo do mo nsam ne betudwa nyame ya dom no mo kru kire ni nyina ka bom no mo de kokoma mampanyi Mahama eno akire no mo de eba betesemu akire omanfo a no omanfo behu se nya asem keto nsam de bi asisi pa eti ye bete eho asem eyie pa ya papa John Mahama wabe bibi obeye bia enkoyie ne yenya ya bompaye ye hyenkom ye de ya no kasa ne Ganafo a eto abama ani nyina no ye wo ho kwanse ye besen aka but onwa na wo ntumi kasa no wo yemumu ne de won koso fa palo konton wa no wan se ye wasofo bebre wo wa kama John Mahama bedi ade fese no bebre sole ye bitiemu Reverend Ma Tendum hu enyansafo won yo wo nyina nanado bedi ade on ntumi NPP ama nti omon se baby omon ya on se baby on se baby obi on se baby obi awo no on se ho what must say baby obi awo say ya papa mensa wota be no nyina say John Mahama mre so be kasai ah o ma me kasa 4 years obedi maybe so ai o mo kasai thank you I think say ya papa mensa wota be kura e yusu word bi say ya papa Mahama ye incompetent ya say competent ni incompetent no de na ya papa no competent na papa no incompetent thank you o yusu man sa but bisa wo ho say nana domre so sa so fo mpanifo no ni kurumu ha ti nana do de no ye den de we
Obey Sudan, competent. Oh, there be Nanado the other day. So totally drastically. Namamuno enkoye kura. Totally drastically. The West President, Ayenyano, Ghana, and West Africa, ni Africa. The West President, Ubisame of Kumchacha. Into the Obekasa, Senema and Kuya. Obeka. John Mahama Mreso. Any man Kuya, Yasi, Yapon Payasi, and Koto Abama, and Denaba. And an Yaman Kuya, Yabakasa. That Yabakwa Memo NDC, different from NDC and NPP, and say NDC, Tama John Mahama Tiakunyaso first. I do so buy. Oko free TV ada radio station ni TV be bra me na me ka dum so ho asam me ka dum so ho asam kan e ma se ta makora no on de so bo bo me se me ne na na do free chebi nti no ya ma me bribe se me se John Mahama memo obi anta time yo bro se ta mo no obi anta time by John 10:10 for me so me ka tretin threatening case in Kwa Mediaco Pro Station Kura Ebro 5. It is me Kubium. Or more threatening one not reported to. Yes. Abra be so or be threatening me Kurama, Miko Pro Station, Emma Meko report to ye, Meko inspector no say, na wasu obi kum, and na wakum, and I'm assuming answer Wakwasia. Police officer, yes, as a metro. Mena me catch now. Now wasu obi kum in the wakum. Serious. Me what threatening case bebre me will be a Tróuble division me will be headquarters me will be original headquarters so threatening and also fukum chacha na de bia me kan se me mete won ho woni pako a ye be so man se braso fukum chacha so no ya kra wo yele na wo ma da kachira wo yele na wo ma se wo ba na emom nso nko biem dimma yawo eni dimmasum eni dimmakum ebet ubenya bi de edi kan kwara ma minchia no eye President John Mahama one ne vice me maame na J Opoku Agyemang and Mr. Julius Debra chief of staff I obo adwuma pa Mr. Julius Debra obo adwuma pa na obunipa ena obre ne ho aseme nipa ena Mr. Julius Debra so ma nipa bia won pese NDC kura no obe join no won papa no one day pa obe join NDC said your papa ne tie no na ho brase ene na ho fama ene ne do Mr. Julius Debra wo shia no one day pa e wo wabra bomu a na won pese wo join NDC kura na obe join NDC obuade pa nti ba bia Mr. Julius Debra will be a one wo yele papa bi one wo wife or yele michiama no pain Nyami shram. Eti ya papa John Mahama ya man welcome. Because Ghana for so abre. On say John 10:10 for na be hayache. John 10:10. Aye. Omo Mahama. What kind Bible will be? You don't read the Bible. Mami mi. I be. I say den a obi so ofia o hwe ya. Obepese obetimu nsem. Yeah. John 10:10. Ebi an akama ama Ghana so no John 10:10. Aha, nti wodi bi. Me also fukum chacha me ma betena ha no. Me ma betena no metumi de 5 minutes ya yi quotation be 200. Obebie bi ba ko also oyifo ma se obewia no akum no asai. What you say? Also obewia. Obewia. Na oyifo ma gise. Agise obewia na wakum no asai. Eti we no mo bewia ai. And won't be kunkum yen and almost say o mine no. Why ye John 10:10 government? What must say? Oh, you media me buy. Aha. Na wanya nkwa. Thank you, John Mahama. John Mahama dia wo buy ye. Say Ghana fo benya nkwa. Na Ghana fo nya ne moroso. Eti John 10:10 no asem wo. Eti John 10:10 for John omo konso onko. Ana won koye no. O say media me ba se eti ho no one sentina tama electoral commission bie ne pono no a John Mahama ekoyi
NDC fo koyi number 8 no so fukum chacha me no obi a me di kan the first say number 8 na John Mahama ayi no e wo reason ama Kofi Addo ma won wani ye me interview bi sa me reason and me say John Mahama o twa 4 years and the same kind 4 years 84 plus 4 eye 8 it wo koyi 8 no na nye so fukum chacha won so twa 4 and the car 4 84 plus 4 8 and ema NDC koyi 8 and now can Bible na so Bible e wo John chapter 8 we John Mahama ho asam ne kan na Bible John chapter 8:24 Yesu ka kire Jewfo ne say mo anyi ani sami Yesu menne no a mo bewu o mo bonim eti me kan say obi a wanyi ani bia say John Mahama ebeba be di president no obewu o ne bonim John 8:24 inauguration ukobi Mikobi pa na uhu ne masay bibia is fantastic ebin see that from 1992 kabina min kabi amamu baye ebepem ne yede ya papa si ade so no crowd we call ho no ebi masada ebi kurensi da ebi kura koda ho ma de chen ebi koda ho e ma de chen ebi nsi da wo hwe crowd and bibia ye unique and bibia ye fe and bibia course bia is so dynamic and powerful and fantastic. So dynamic, yeah, powerful and fantastic. Thank you. Bibia ko kama pa. Etino ya papa John Mahama de. So fukum chacha me makase nyame. One say ne maye tosumi no I say Yesu Kristo a obeba second. Yesu ba first one no waso oba ni so ogwama. Ena ne second no oba ne se jata na awe na de. Eti John Mahama second kami ya wabe obebo adwuma kora chen first no. Obebo adwuma o. E de na wo hye se na enkoyi niema be na ne enkoyi a wabe wo hye se obesesa no. Bibia na bibia enkoyi it was start A. On started from A. Na dabi won amamu no John 10:10 for amamu no. Na bibia ni wa na ekoyi. Meka say obi yemi obi bisa me question say sofukum chacha menka ne mako enan ya papa nanado danko Akufo Addo eko efie no me de be kai no. And I'm say nanado ye kai no unkai nanado danko Akufo Addo dabi o se menka ne ma enan nanado ba ya obedi ahenie ye de be kai no so bi sa me se so fukum chacha nka ne mako enan a matumi aka ne ye de kai no se nanado ba ga na abedi president no oda da nipa da nyankopon number 1 sawo so obesi aso de amenyame quotation bi o osenkafo etire enum chichemu 9 eno no ya na mempesa me de ma no beka what you say but your Bible Ecclesiastes chapter 5 verse 4 wudi ma se me o wudi me de o pa kan kache what there be say Bible wo wade en so Bible wo wade en so wa kan ba wo kache what say ba ko ne de ade na wan kasa men kan you mate Ecclesiastes chapter 5 verse 4 Bible quotation mi wonam o de kan o kan ya eno na o se nyankopon ene nye o de tie o de kan o de wano kan na se o de wano na e kan public ne nkrofo bebre na etie na Bible so no so fukum chacha menye printing press sabe yem printing Bible wo mi kuro ma chema pedwa ni chebi Bible no membe be to Bible de wo Bible mu na meka eti me no sabe eye quotation na makotuo wasenkafo etire num enjichemu eye 9 Ecclesiastes chapter 5 verse number 4 asemi o no mo a Bible na kan ye ewo boshe ho ewo boshe nipa boshe ho asenkafo etire enum enjichemu 9 Ecclesiastes 5 verse 4 ose so hye nyankopon
Bobia. Osha ne boa. Aha. Ntwentwen ne mayase. Ne mayase. Sa wo hye Nyankopon boa. Okay. Sa awurade mayewe yamaw, mesi aso de yamaw, meto ka amaw, meto asase yamaw, mayewe yamaw na hye Nyankopon boa. Mentwentwen ne maye no, bohye no mentwentwen na se. Aha. Every say. Oni nkwasiafo ho akoma pa bi. Odi tie we nyam na mechoro yo. Bibi to aso. Enti o kan ye be me de. Wase oni nkwasiafo ho akoma pa. Aha. Koi wase wo bo. Obi a bohye na wahye no. Ye. Sa na wo ho twi no onya de wo. Wase de wase wo bo no. Aha. Ma. Yes. De wase wo bo no. De wa bohye na wo part se bohye na wahye ne ma. Yes. Et wo hye bo na wanya. Ade nya me tiri kura no so obehye bo na wuni so. We nye so fukum tiata e na sebe me toy. Anyway, ne brofo na eti kan ne brofo na me de brofo de me de yaden kan brofo na mai. But so for what kind mai? Dabi one account no. Me brof me Dabi masa. What the one account ni ti ka brofo no kan. So when thou violest a vow unto God. Defer not to pay it. For he has no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Pacho. As I said, body so. What's your bonny when you swear? I no me ya curse. Eti na na to dan kwa Akufo Addo no manyanfo. Ese boss wo besi aso de am Nyankopon. Na boss no wantu me ni so no. Masa aso abofo kora hwehwe no. Abofo hwe Nado. Me na me ka kira wo. Na so abofo de so hwe Nado mbo so mu hunu by now. Time will tell. I also mu hunu sabri. Eti boss ya de a ubi wa no sha. Sa boss na sese udi so. What am I saying? It was a bonny when you saw a massa. It's number the can say was a young couple. Oh, me, so will be some sense of Fukum Chacha. Men can yama and Naya Nanado buy your bay ya number one. And my country was saying Yamebo when you saw what I say was a Ghana for when you was saying Yamebo when you saw. And number two. And Yama Nanado and Naya and 9 hours a menka. Number one, I'm a canon. Number two. And the Nanado ebe ko yi asena him for tete ho no be jojo won sole eno na me hu ye number 2 anyway but is it oko what they John 10 a year no enya me na me de year oko na mampani John Dramani Mahama said they will kind of pay say ni just from kona aba enra kranzo toy na won kran me pese me hu se enema be na wa bayi wo hye so be ya mo akoma toyem un se wo se o de 24 hour economy ebeba ye hwe anim se ebeba ena number 2 ye dollar na na di speed no ana econo ebete aba etiba na onwe ye business no etumi akọ na youth no aba ebenye adwuma ye because na sabe ekomo yew ekomunti na ne Ghana for man bebre nyu nyina bebre adani hook up do you know hook up chimai sa eno connect ne so a ema bebre most of otchese untumi nkan on kan tabos on creative platforms and on the one telephone numbers here Google. So person when they have sex here. Offer a number, no offer no. Offer na no ni wodi ano. No wa charge. So when you di ano na wa send scanner man. Na wa for boat wa na Uber. Na dia ba. Oba no wa have sex. So what does it tell me there? What's what you dey na se pa o? Masa edi asem na person catch. Na be so for say o si chemu dey aso to madwuma na se. Sa na mbese me kire. Na da bi o say e wo net so. Okay kan wo net. Na net to dey so obi akoso. Ayo. Na Debbie amete ase na wo pa kire say. Debbie said you see a procedure no wutua no abefa wutua na wapebo tamana ne eno na yeme won say e ma ne nyo wuti ase dodo. Debbie e ma on say ye kaso obi ye sofo a. Sofo eye onipa bi a
baby asabi o sabe wo se wuntumi nkɔ no sof kum chacha mekɔwɔ akosua de me mai se CID ni mai se CID won se okɔ Germany se ya me kawe ya kyerɛ Germany we a hard criminal na sa won pɛ so won kye wo se ya won betumi asoma oba bi ama waba wabra bom ema oba ne wabe wale be 20 years 15 years na wahye ne kawa ene na wokora na the information in my state it will be a sofu no e nyame nipa sabe or court situation be moved to pick thank you lessons e to me pick eniyama bi o no preachia what to me nya bi aka yes of what try process dey be away only be na name what try say mu yo mo nema no dey oh debi say Yesu Kristo kura bai no na ba bi ana abonefo wo no no tai call na no ntia so on bone no bi na no ye okay say Yesu bai Zacchaeus no mu press nyina no tai call ba na no ntia say Zacchaeus no madwuma no ebi na Yesu eye ti ade bi e wo wi ase bia no sabe usua bibi ehu bibi na usua bibi hu bibi a ya na won so kasa wanya bi aka sabe man sua bibi hu bibi aka so fukum chacha me ba program so a me nsem be ye one way but ese ni pa bia wo ya research usua de na wo ya research sade be ya wo preachia wo benya bi ya reference wo kasa benya bi ya reference what I say enti there wo kan say emabunu nya adwuma nye wo krom ha me das enti ma mabunu adwuma nye thank you e ba ne sa wani beje mienu bi aka meba beje mienu na wo de kai na na ado no meba beje no ba wo de wi President John Mahama de niam wo hwe no so be ye de amaga ba mu ani age wa ka se mabunu nya adwuma nye thank you na de ebio oh say adwuma de me fi say adwuma ni important mabu benye adwuma ye na enema bi wo no ma asade wo hye Ghana fo obo no ne bo hye no awurade nti obedi so na enema betoto na kwan mu ne ade eti no na ye hwe no nti waka say number 1 na na do hye man hye nyame bo wani so number 2 wokọ yase wokọ function ase a nananom monsore ntiame ene ye mienu na ade be kan no aka mienu ka se 4 fa no som so na me ye ntwa so ni eto so me ensa me ba Ghana ha na do dan kwa Akufo Addo mo nyamfo obedi president me hu sa na yele asre da me kan wanti me se me hu sa na yele ma me baki me hu sa wasre da ya she Bawumia wife your friend simple Samira yeah thank you okoba bi Annan ne single so yeah but me hu sa na yele asre da you the be kai no and they say na yele asem enya now the kosi of parliament wo na yele asem ayo man asem minia ye didi wie but yen kense there be last one number 4 no the best so ma me number 4 no yen friend shada kem hey we are SMBC ana what's it we pe SMBC yen friend shada kem maza Double kum chacha na enti sesi ai wo man pa kwanya se ubeben unya kwanya be so ben President John Mahama awo kwan ben so se we are futu bi wetin be so ben no ne o pesa kwanya no sa na sa kwanya na da bi o President Mahama de me no eni ama nyame eyi kire me abato aye to Ghana yi sofu bie ni wono mo a sabi o yemfa nkom hyento sofu bie ni wono ma waka se wo TV ni social media ni radio so eche sofu kum chacha ametiwe ana sofu bie ni wono ma yatata no eche me ametiwe but me no when you say my radio station empra mako 4 times e wo election time abato we yes ye koto aba na da ye to aba many abeku Santana ye show bi e wo OKFM ko YouTube we da wo sisi ya ana me use comment say John Mahama
ebe di president na me manko heaven kora mepe sada na me ni abe ku ye program ni wie no masa na najo mesi na mi kofie mesi ye de moto chesi me sensa ma chi kwada radio station bi ama de ye chen but the radio so several times aw sadie no tata so kum chacha efa ana ya ne nkrofo kase wonim se memene na nado nyina afiri baako mimi fura chema pedwa ni chebi okay mi fura pedwa ana me sem free chebi but ade a enye no na ade no na enye da ade a enye no na waka ho asem me ade a ema me de pe John Mahama asem eye na ho brase papa ni kuta ho brase bia me hu bi da ana papa Mr. Julius Debra ahun brase wo kuta no me hu bi da ana vice mame Jane nana opoku agyeman sa ahun brase no me hu bi da sabe nana do danko Akufo Addo no nyamfo ebedi akonya a wo ba foforo adwuma yen ma nana do ayen masa eni adwuma yen no ano odin but sabe yenye sika na obi penye bibia etina me kasa John Mahama what the John Mahama gina wona de nana do gina ha difference won bebre John Mahama penipa o we kam nipa wote nanim manipa wosere manipa what I say yes nana do so dabi nana do de wo ye mani wi ano ano no wo ye bibi mani wi on kai obi untimi nkone nchen bio enye ne nchen kora woni nkai na wo se eto da bi amese tama ne ye beto abam eto da bi am to bi ba so anadwo be ye 12 11 na masa be ye 1 o'clock na metimi kam na bi a me kofie na ye papa John Mahama otumi fa phone na wafre me osofu kum chacha what do fie osofu ohun ye sofu ya hwo nante ye no the advice no the amount what I say a footwo advice na what the amount that you know papa ni yobia ya papa John Mahama wa yobia if you were obedi president 4 years ya otwa mu kwaye tama no di president ni nyina no na ho brase no na eye soronko tama obeye vice na ho brase ye soronko one say Bible kura kan wo Luke chapter 14 verse 11 waso obi o ma na ho so no ye nyame bre na se na de obre ne ho ase na urade why then wa pagya no and first Peter chapter 5 verse 5 eba no waso onyankopon dom ahobrasefo na wosi a hentanfo kwan eti obi o ya ahomaso obi a nyame si ni kwan eti na tama Jesus enam jali kwa wo hu Zacchaeus no wose Zacchaeus o ya de wase me soro me be se me hu Jesus said there be brafom eti me no ade ma me pe John Mahama ya papa president asampa me pe na sem na ho brase Mr. Julius Debra chase eyade bi a ekenyawo what am I saying ekenyawo eno be mo aka wano atum se bibi nkoyi a se upe o masem se niema anko se de wo pe ebe mo aka wano atum me meto wono me sika ye sika ni fe no eni twa na chile twa ya papa John Mahama wabe bibi obeye bia enkoyi ne yanya ya bompaye ye hyenkom ye de ya no kasa ne Ghana fuo a eto abama ni nyina no ye wo ho kwanse ye besen aka but onwa na wo ntumi kasa no wo yemumu ne de won koso fa palo konton wa no wan say ye wasofo bebre wo wa kama John Mahama bedi ade fese no bebre sole ye bitiemu Reverend Ma Tendum hu enyansafo won yo wo nyina nanado bedi ade o ntumi MP ama nti omo nse baby omo yeah won hye baby won hye baby obi won hye baby obi a won won hye ho what must say baby obi a won say ya papa mensa wota be no nyina say John Mahama mre so be kasai ai o ma me kasa 4 years obedi maybe so ai omo kasai thank you I think say ya papa mensa wota be kura e yusu word bi say ya papa Mahama ye incompetent ya say competent ni incompetent no de na ya papa no
Competent na papa. Not incompetent. Thank you. Oyusuma sir. But bisa wo ho say Nana domreso sa so for mpanifo no ni kurumu ha. Ti Nana do de no ye den. De way. Obayi su den incompetent. Oh Debbie, Nana do de ani de. So totally drastically. Namamu no enkoye kura. Totally drastically. The West President ayenya no Ghana and West Africa ni Africa. The West President ubisa me sof kum chacha. Into the obekasa se na ma nkoyi a. Obeka. John Mahama mreso. Ani ma nkoyi a ya na yese ya pompa ya se akoto aba na yede na ba. Ana ne ma nkoyi a ya bekasa. Na ade ba ko amemenu wo NDC ho different from NDC ni NPP ne say NDC tama John Mahama ti akonya so first adum so baye okoko fi TV ada radio station ni TV bebra me na me ka adum so ho asem me ka adum so ho asem kan ema say tama kora no on de so bo bo me say me ne na adu free chebi nti no ya ma me bribe say me say John Mahama memo obi anta time yo bro say time no obi anta time by John 10:10 for me so me cut threatening case in kwa me de akọ pro station kura ebro 5 etimi si me nko biem omo threaten wa no report to yes abra bi me so obi threaten me kura ma me ko pro station e ma me ko report ye me ko inspector no say na waso obekun na wakun na me se woni nyansa wo kwasea police officer yes Aremeyaw me na me catch na waso obekun na wakun serious me what threatening case bebre me will be Tróuble division me will be headquarters me will be original headquarters sa threatening and also fukum chacha na debia me cancer me mete one home woni pa ko ye beso man se braso fukum chacha so no ya kra wo yele na wo ma da kachira wo yele na wo ma se wo ba na emomu nso nko biem dimma yawo eni dimma sum eni dimma kum ebet ubenya bi o sa meme na mo a nyame bo me ho ban wo sunsun de edi kan number 1 ena number 2 meme na mo a ma bo me ho ban de da full security and full bibia sa wade edidi ewu ne kuta na ade ba me so me na ma de edi ewu bia bi kuta me na ne na wo say obi di wachi wakoda radio station wo say obi a wabo aho a wona ma wabo aho na obi chesi wa wasan asan wachi akoda radio Jesus bae no na falasifo na hwehwe na ku no ofa ba bi balance won ofa ba bi no balance won o balance won a na obenya won akonka won what you say oh okay o balance won na wonya won akonka won into that time na wo mo aho no so balance and san whatsapp thank you etina make us me no so fukum chacha me wo no and ufidie we so pa me kanene sambe me nam wo no woni pa ko a me se ye beso ma se bra me so no ade edi ewu bia wo wi ase no me nam ebi kuta me say dey so asmajo o say is it so asmajo oh sab me no wa ban ba enyama ban Ghana fo aban na aba me ma ban so ye Ghana ni ye nyina ya ban na aba enyama party aba enyama party onya ndi zini me Ghana ni me ye fu Ghana ni etime ya papa John Mahama sabidi ye nyame ka sense of kum chacha me ka bia me kenkan ye ene nkom hye bia nyame ka sense of kum chacha ba hye bia me hyehyai obedi ade ye me nwra hye me ko hu no ena me nwra hye ma bom pa ya hye nkom ena makanse bi ti ndabi dia awurade se me meye na me meka no ena meka ye ma wie majuma ba wo so de mpai bota na chi empire body ye de tan ye 24/7 the direction bi ho na so de na de koma no a enu de wo se wo ko enu ni nyame kasa kire me a direction ne be ko esi ade bi mai there be sesi ade bi mai na ono se na pe na obai
Eti na obayi bibi enkoyi obabi o se o man ya we ansa. Amamu na fekura na waso afenemu waso ya obe start. Eti Ghana for kure nya abotere ma no. Obebo adwuma. John 10 for dia me say sunsun mu adwuma na yenu ya Captain Smart nyame hira no baby obia Ewurade man long life. Captain nyame mani nyinche. Owa. Ai natanfu nyina nso bewu agya no. Captain Smart wa adwuma papa nyame hira no. Ena Reverend Dr. Isaac Usubempa baby obia nyame hira no. Asofo won bo adwuma doso Jesus ya ahofe sofo pani opambo Ebenezada kwa yadom opambo Ebenezada kwa yadom Kevin Taylor nom krofo bo adwuma da adwuma won bono nyame twedi ampo nyankopon hira won because sabe suns apart from abato no asofo mpanifo sunsun mu niyema ye di gu kwan so no yamfa sunsun mu niyema ngu kwan so a anka John 10 for no kon nkoda oh na se mfie nwotwe aso ne ekoto aba Ghana for so beto akwa ha ye hia sunsun mu ansa abato sunsun mu niyema kan wa mu se du ba bi na NAPO gina platform so a na o kasa na okobo Bawumia din kura na akobo John Mahamadin John Mahamani fasoso Loóting yeah na ani nyina ye wadwuma ni nyina ye madwuma e spiritual work e sofukum church spiritual work ti sofukum church ona na ma na pa no funfum no yes na se Bawumia kura na edu ba bi Bawumia kura tumi kobo John Mahamadin wan shebi na na do kura yi bi na na do ye bi o nyina se adwuma ni nyina sunsun me na me ye ti ubo mo re spiritual work ni nyina me na me ye abaka na watchme yenu ame yato aba me ye press conference e wo ma solid dem wo media fo e ba ye be 45 mo wakora bi free aba bi me the oil ahodo makoma be 7 ena ye adwuma ena sunsun a ye adwuma e wo bra ye beto aba obi peso odi nwiamu ba no sesane ma e ko ba bi Ghana fo mpe spirit be friend spirit of leviator esimodi abadom kilo King Kong yes ya was spirit ahodo bebre omunyina wo kroma ana wo from bebre ya spirit no spirit dey omo ye omadwuma wi omo da so ha oh baby on what ya menwe hu biem na me press conference no say time na uni ya na masa me the oil ahodo be ya ahen na me ka fry it one no fom na na do anano fom ye Bawumia anano fom ye NAPO anano fom ye susum no say adwuma ni nyina me na me ye say spiritual work ni nyina so one no be fom na on this vote no be say ama John Mahama say spiritual work ni nyina so fukum chacha me na me ye nti wanye say adwuma no a nanka na do ni NPP de omo so wo de na omo ye say ti na me ka to say abato eti na make Reverend Dr. Isaac Usubempa hwa o pesofo a anyame sawo ne so ba ko pa Reverend Dr. Isaac Usubempa ana Reverend Opambo Prophet 1 say asofo ni bebre wo Ghana anyame sawo so ana osofo ba ko efre ni wuche sofo ewrekebo ahen osofo wuche ya ka sofo a nyame sawo won so a mesofu kum chacha yesi ye sunsun mu niema da ye spiritual work sunsun mu niema any Jesus ahofe Jesus ahofe osofu uche any sofu pani opambo Ebenezada kwa any sofu prophet Isaac Usubempa na se asofu adifu akese we nyina ede won wawura election yi mu na won nyina ba bia won gina eye NDC side no na sunsun mu ne yema ekoso no masa parliament kora nyame na bo won so wanya be 80 ena vote dia Bawumia nya ye no kora nyame na abo no so nya sa nene ka mu zero kora what am I say since na mabo asofu obi din akere no sofu uche ewreke bo ahen ba mo say aba no Ghana for
dodo na ntonti na omo wene ye han na kan oh Bawumia kabi waka se Ghana for na nto aba se no na me kire osunsun mu ne amantie se wogidi se ye memeto no metumi akomande aya honhom mu ne masade ya mekan se Bawumia NAPO nanado won nyina gina platform so a on be ye campaign ama wo ho no on be divert on ano be fomfom na on akoya amajo Mahama number 2 on we beto ama wo no eye NPP fo no sunsun mu niama ne sofukum chacha po mo refi thank you o mo refi kra say 7 December the onko dabida onko to wure befi that obia no wa na dwe so obeba akoto aba e dia ma NPP bia no 7 funi dua na ni wure fi no hyedem on kai mpo no wako e spiritual work e na ekum chacha wa ya adwuma masa uhi appointment that be appointment in the mempe me yam Ghana for some majority carry the vote na Ghana for come said the na Israel for come na Ghana for come that Ghana for bre na esu ni doso that adwuma me was of kum chacha my ye wa abato we mo no enye adwuma ketwa eti na unu ya no asofo a ye de category na she o monza no omo onko jail omunko jail ai aye za onso amonya me adwuma na boronsa mo adwuma na mebo omo so yenya bezi aye kasa omo da nsori anu omo da no one the prison na de on na abusua no on the prison so on the abusua no $58 million cathedral issue by kromo a memene software medi kan wa e kan wa some first opa bi sa wo bia wo krobo a me na me kan wa some first se national cathedral na hu nyi mfaso sa sika no yamfa nko chichili kolebu na yamfa bi nko 37 na kumase nkran road yamfa light mo boso yamfa nye de hia ye de hia wi ansa na ye de fata na Ghana fo ni bi tugu me so any NPP fo ni bi da sofo no won furi nyame ana me ba bi a medi sofo adu no masa ma ye nyame dwuma 35 years etu kaze sofo kum chacha won furi nyame na me furi wakonta na won tugu me so na won furi nyame ne nyame mfre no na sofo muwa yesi national cathedral ana ye ya na ja on start ye one start ye na ye menko yi no and as of one penny for another one to one. Only now solid ye, we channel. Ya papa light out so for dark. No yin home frame. Ya papa Archbishop yin home frame. Ya papa mensa otabel. No yin a church and home frame. No one said near map the nan near Mercon in Kuyi. Any scanner sono. As of one penny for an cherry. A discanner. A full scanner. That $58 million. Daka ye to me this swimming pool to be esisu to swimming pool to me peja so dan basa that sika wen nyina yase no eti asofo na da national cathedral ano no meme ye sofo asema me dia medikan aka akire empanifo a ebe take over on take over no say san national cathedral sika no won hwehwem na wo bia wo di bi no a ne ho bom no yemfa ne mfa mra no emra de ye do fa no enye bone so fukum chacha meti wei medi o mansika na medi abansika esese ye de me fa emra enti omo ye hwehwemu wie project na nkasa yenye ne den yen ususu se yen toaso o toaso akwen say ne nyame waka se mo so oni ba bi da nyame ne wrenti nwuyo sa national cathedral na da won kra na seseke ye de wo mansika ba akokora akohyem ya papa ni monyamfo na na do dan kwa Akufo Addo monyamfo na owo opposition e na o hye bo se sa urade ye na dum na obedi president ya obesi aso dan ya menyame patro nya sa no kan sabe memeti we mena me yelete ka se o mani sika nkom wose omuka so mani sika nkom me dase na so akire no wata so man sika yeti memeti we was of kum chacha me na me yelete
awo nwa ye de ama me yele na ma hye me yele bo aka kire me yele se ewurade ye wadom na wunyinsen wo ma me a meto le nkuru sa ma na nyame ya adom na me wo me yele wo no sa be na me yele nyinsen a na wo ma me a memra wonu ya TV na me mehu anti bi ni Mr. Niyama na me semra wonu ya TV na me nka kire Ghana fo nyina se sofukum chacha me yela wo nti mumma miskan kotola nkurusa na mibu matopa no na obi gina ho dabi o mibu matopa no mini ya na gina ho that captain gina ho na Mr. Niyama gina ho na do danko Akufo Addo no nyamfo na shebo ewurade boa me na mbedi president ya mesi aso dan eti nyame boa no na ka apedwa kwanso chebi kwanso takorade ba bia na waje na sase na wasi na so dan wo se ewurade de me shebo na nie also on for man sika me wuram and on kopa Ghana esika and on the be wuram $58 million na ye kan nye sika keto e chichiri kuro na $1 million kwara and the rate near 14 and 15 14 it's $1 million kwara ye tete sika no 140 billion ana meboa tam so sa maku 58 sa maku 58 uti a na uti eyabum awo bra ene wo kokumase a o drive wo to me the 6 hours ebia minim so kokumase a chede a me frikumase na bae thank you o ba no wa hwe kwan no kwan de enye say flight bo enye asem ketwa kwan enye na lupre na nkasa flight na wo ka no enka ne ye free kokumase a na ye kan sen in and out on kwa na ebia be ye 20 million 2000 eno kora de na mechanic kese o ena wunim se wo free anum kokumase a in and out wo 4000 in and out 4000 ana wunim because what you pray no for kora me ba de me de ba 1900 1009 in and out ana ba ko pe thank you 1900 no in and out no nko 4000 say 4000 na kora say we nya 1000 e wo ubotom so we see airport na the bear rounds thank you the bear rounds we see airport we no na bia one fa car ma wo be fa boat ana uber na say wo be fa drop in ade what I say a free e kokumase elu pre 35 minutes no wadu in and out nko 4000 if you say a coin no could nye 6 hours 7 hours that's a sika when you know you say the national cathedral no aden yem fa nye kumase coin hwe amasa man wo ko John Taiwo e kwa ne ade aden yem fa nye safukum chacha kape hey nyame mfre no me das me ama frɛ me ho oni problem yo it for winning and sama abeto yepuno so because say we can subscribe to channel idea but money say over subscribe so say had latest and hot news enquire and am dey bravo afi we are now like video no give us a thumbs up na fi share ma ofoforo so na when you be here na wo hu and sama ekoso e wo Ghana memo ha also betimi achere wadwen afaye some we nyira ho e wo comment box ni mu ubati menkabium in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.